Kunendzaba lengiyitsandzako elulimini lwesiSwati lihlakanipho. Lulimi lwesiSwati lunotsile, lujulile futhi. Wake weva emaswati nakathi umendvo uyancengwa? Asho kutsini? Umendvo uyancengwa. Inkulumo lena lengiva ngazuthi ayisiyo ekhulunywa lilanga linye. Futhi iyimfundiso lengadzinga ukuthi ikhulunywe kanye nje. Kube kuya ngami ngabe sikhuluma asigcini, umendvo uyancengwa. Ngicela ukukhuluma nebantfu labehlukene kabili la. Ngidawukhuluma nebantfu besilisa, ngikhulume nebantfu besifazane. Sithini thine emaswati nasithi umendvo uyancengwa? Kunakuhlakanipha lokukhona kule nkulumo le. Futhi ngiko labe kwenta imiti yayitolo kuthi yakhe ibe emakhaya. Umendvo uyancengwa. Kuyenteka na umuntu wesifazane utsandzane nelijaha, labo dzadze walelijaha, ngalesi sikhathi ukhanze ukuthi nalaba bakabo besilisa bovovo liyakhamisa, abagcini lokukhuluma, bagceka futhi. Ukhanze futhi ukuthi nalokugceka kwabo labantu nawuthi yababuka uyabuta ukuthi bagceka ini labantu laba, ngoba na ubabuka ngathi kwabona nje basadzinga kuhlala phansi sebake batifune ukuthi babo bani. Umendvo uyancengwa. Sithini lapho? Awuyi ngaloko ukuthi labantu bakanjani. Awuyi ngalendlela labantu labangiyo. Wena uta wathi ukuthi ngitelekta uhlanganisa abantu mina la. Mina ngitelekta uba sikhuni lesitawuvutha sibilise libhodo. Mina ngitelekta utoba intsambo letawubopha ihlanganise. Umendvo uyancengwa. Ngalesi sikhathi ukhanze ukuthi uthandzana nalo muntu nje usangakuthathi, kepha uyabona lokho ukuthi uyedwa lo. Uyedwa lo. Hayi ngeke ukuthi uyedwa ngobe uyedwa nje. Tento takhe. Kude lo mfunako kulaba bakabo kubadude naye. Umendvo uyancengwa. Awuthi ke wena uthi ungabona so uyedwa lo. Bese uyabona ngoba uthandzana nami. Sothi nangabe onyanya nangiyawa kabo nami ngafika menyanya, nangabe uyamkhulumisa lo yawa kabo nami ngafika umkhulumisa. Umendvo uyancengwa. Wena uta ngekuhlakanipha kwakho ube lunwabo. Uthi nangifika esihlahleni lesinemacembe la luhlata ngaba luhlata nami. Nangifika esihlahleni lesine lengisibona ukuthi ngisakhuphuka lesicu si brown, ngafike nami ngibe nsundu. Umendvo uyancengwa. Kungasho ukuthi sithi ngalamanye amagama na ufika kulabo labakhuluma kabi na utafika ukhuluma, kusho ukuthi wena ulalela ulimi lwabo labantu. Uthi nangabe bakanje angifuni kube neligama labatawulisho lelisho ngimi. Ngivala la mina ngivula la. Leni ngincinge umendvo.
ngifuna ukuthi noma ngabe sebahledi bayavumelana ukuthi sibanibanyana ukhulume wathi nabani wakhuluma wathi nase kufika kimi bathi kude la kukhulumile umntwana abantu ngasiyamqala leni ngoba ngiyathi mina kuhlakanipheni kwami ukuthi umendvo uyancima. Ngalesiya isikhathi ukhanze ukuthi ngilona lothandzana naye. Bakhona phela abantu babebantu la ngaphandle labasithandzako. Lo munye baze basho ngisho nebangani bakhe ukuthi siyakubongela mfana abantu. Kube usihlahla ngasithi ngumangololo. Uyimbondvo lemnyama wena. Asicabanga ukuthi ukhona umuntu labeka ngathandzana nanangwe. Lendlela la nguye. Abeketele nje umntwana abantu bathi mina ngiyawa naye la ka wakhona. Yini leyo yinkomba yokuthi ufundisekile kuthini kuthi umendvo uyancengwa. Lomnye kube ungathi nasohleli naye umbuta ukuthi lo muntu othandzana naye na ungake umhlatiye nje ukhulume maqiniso ngaye. Ungakhuluma uthini? Akutshela ukuthi nangathi ngikhulume maqiniso ngaye ngirabishwe umuntu lo. Uhlehleni pho wena naye. Ngihleti naye ngoba ngiyamthanda. Umthanda ngoba kunjani? Umendvo uyancengwa. Hawu. Uhleti ngoba uncenga umendvo nje wena. Uliva kabi ligama ke wena. Angahlali ngoba ngincenga umendvo. Ngihleti ngobe kunebuntu lobukhona lobulakimi. Lobu ngenta ngibone lo muntu lobulwane bakhe. Ngithi mina angilethe lobuntu kulobulwane la ngubo. Ukuze labantu lababona lobulwane la kuwo la kuye babone buntu kimi. Batokhona kumane lokungenani bamcolele intweni letingela tentako. Umendvo uyancengwa. Ngiko ngalesinye isikhathi uyayukhanze ukuthi bahlangene abantu babemfati. Bahlangene ngamakoti nje. Lesi isikhathi kuze kufike nalabo makoti labanye labadzala labakhona. Bathathe lo makoti lofikako. Walapha kaNdlunganye. Bamusho. Kufike naye emadlebeni akhe ukuthi bebakusho esisi, bebathi ngawe. Ngaloko ukuthi lo ufundisekile ukuthi umendvo uyancengwa, uvala la avulela. Akusilula lokho. Akusibo bonke futhi abantu labakhona lokho. Ngiko sifundisa ngakho. Hayi ngoba kude la ngakukhuluma. Alese sikhathi ukhanze ukuthi ngema argument lesinawo la kuma relationships. Ngibeke ulimi lokweboleko. Arguments. Umsindo nje usuke uyetu. Kube ngaze kufike lapho khona kukhonjana khona emehlweni kokuthi hamba nawe hamba. Kube ngaze kufika lapho khona kudoniselana khona inkantolo kusuke ngiyavuka kusasa ngithola ummeli mina ngifayilisha idivorce afaka idivorce nomnye afaka idivorce bahlukane abantu yini inkinga sihlulwe ligama lelithi umendvo uyancengwa. Lisho ukuthini? Lisho ukuthi ngalesikhathi lo munye atshengisa kuba luhlada. Wena iba ngumuntu. Yabona nakuqhamuka luhlanya lungcuno lugijima. Uve bantu bamemeta lapha baqosha loluhlanya bathi vimba. Ubone ukuthi nalo luhlanya lungcuno luyagijima. Na utawugijima netimbahla takho ulubambe loluhlanya. Bantu batawubona ukuthi umuntu loya ubambe luhlanya lungcuno. Kaphana utawuvala abantu bathi vimba. Nalo luhlanya lungcuno. Ukhumule nibahla wena tibeke phansi ugijimise loluhlanya. Wentani? Bathini labantu leni bendlulako? Ngibani luhlanya emkhathisini wenu nobabili? Umendvo uyancengwa. Kuyenteka nalamakhaya la sikhona khona ukhanze kokuthi likhaya letinhlanya
ufike namakoti naye akhumule timpahla beluhlanya njengathi lo ndlula lapha emgwaqweni angabasa understandake noma angabasaqonzisisa ukuthi ngibani lo hlanyako lapha ebaleni ngibani lo philako ngoba mina nangibuka lapha bahlanya bonke labantu lapha yini inkinga sehlule kwathi ukuthi umendvo uyancima bekufuna kube khona munye bethe wehluka kuleti inhlanya athi mina ngitikhumule nibahla ngawugijima naleti impahla ngiqoshe nangiyaloncu lamagama lesiwakhulumako namhla nakangangena angene nakubantu abethu lingehla nelizinga lokwehlukana kwabantu ngoba lokunye lokwente lelizinga labasetulu lokunye lokuyimbangela yaloko ungaconzi ukuthi umendvo uyancema kube lamagama langa ngemagama lalula kuwakhuluma bengawakhuluma ngiwakhulume kumuntu lofundzile waya nakubonyuvesi lokho relationship la keva khona ngazuthi angiboni ukuthi ngihleleni la angiphume ngiyayekela mina ngimkhumbude namagama nangalathi umendvo uyancima leli ligama lelithi umendvo uyancingwa kuloko lesikhuluma ngako asikhulumi ngemendvo sikhuluma ngalempilo ukuthi umendvo impilo iyancengwa iyancengwa impilo iyancengwa impilo Nawungathatha lamanye amakhehla netaluka athi ubuto ukuthi nifike lesigaba lenifike kuso nje kwentekeni ukhona umnyelo otakutshela ukuthi ngimi lengancenga lo mendvulo kube ngangizanga uncenga lo mendvulo ngoba sifika ngenza wona lo sibanengi sila ngaphandle sibesilisa lena singakhuluma amaqiniso nakude abantu besifazane labangafike basibeketelele basithanze njengalendlela lesingiyo singabade imidi sitawuba nemeeting ngani ngesizathu lesithi kube nemuntu wesifazane lo benekuqonzisisa ukuthi umendvo uyancengwa wasesewuthini wase ngafike ngitehlise kuna ngiyaclever nangiya ngifike ngibe silima ngoba likhaya lakhiwa silima nesihlakaniphi uhlakaniphile yena mina ngafike ngibe silima umendvo uyancengwa ngafike ngitehlise kuna ngiya ngobe kude umuntu langakhona kuphila naye ngimngedwana esinye isihlobo sami sesifazane indvodza yaso yaganwa linesi sasuka lesihlobo sami saya kulonesi safike sathi sisi ngidokubongela ngivile bathi uthandzana nazibani banyana wathi lo zibani banyana wathi uyamati wathi inyamati kwathi sisi ngidokubongela indvodza yami leyo ngidokubongela ngufisela inhlanhla kulokuthandzana kwenu nyamati wami angeke ngulwise futhi diphelile tinyanga letimbili sisini kanye ubokwati kokuthi kushothi ustrong wami lo yangiyamati akuphelanga tinyanga letingaka kuphelanga emaviki lamangaka nesiwabe sekafuna lesihlobo sami atositshela kokuthi yesisi qhubeka naye ngithi esikhathi sekudlala mina nawuqhashata ngumlomdvuna qhubeka naye wathi lolo sihlobo sami ngangishilo sisi kokuthi ngiyakubongela ngwami ngiyamati nangenteka kuthiwa uhlele naye inyanga letimbili ngiyawubona ukuthi kushothi ungilolunye ihlobo lwampendi bompendi leni lesihlobo sami sihledi hayi ngoba siyafuna yini lekwenta ukuthi sihlale umendo uyancengwa awuncengi umendo ngobe ude lenye option asukakhona asuka amanyente ama option available nesilumbe far better option than the one you are having kepha uthathe isinqumo lesithini umendo uyancengwa cela kuhlala la
bekunabomkhulu lemva kunabogogo akutshele gogo ukuthi kube bekungekho mine ngishonana ngaye masimu nangaye ngabe akalinywanga ngishonana ngisibaya setingoma ngabe asikho lo muntu lona ngabe ude umuti kube angifikanga ngathini ngathi ngiyahlala la kushokuthini kushothi gogo waqonza kokuthini uMendvu uyancenga uMendvu ngiyafisa kubutha abantu abethu naba labasafunza la tikolweni babuthe bonke babuthanise kuhlale nabo phansi bafundise nasifunduna yebantu abami uMendvu uyancengwa kungenteka ufunze mntwanami ube sifundiswa ube necertificate dilenge libonza ugane indvodza leyoba inkinga ubone lokuthi yedzelela nje ayinalutho yedzelela nje kude nalele kwentako kepha ngalokuthi uMendvu uyancengwa ukhethe mntwanami ukuthi ngiyawuhlala nayo yize ngiyibona ukuthi isilima kepha itshela ukuthi ihlakaniphile iyedzelela izitshela ukuthi ihlakaniphile kanze ayati lutho kepha ngalokuthi uMendvu uyancengwa ngicela ukuncenga na uMendvu la ngize ngifike nawe egcineni uMendvu uyancengwa nala emimangweni lasikhona khona senzile nathi sibesilisa senzile lela sikhonte khona senzile uMendvu uyancengwa uyandeka lesi sikhathi ukhanze ngokuthi la ukhonte khona uyabona lokho ukuthi awu yena bakithi ngisenza wenile kanjani kanzila kepha ngoba uMendvu uyancengwa uyahlala uyahlonipha ungafuni kokuthi bese nawe sothi khanza sobekwe ukulabanye lekuthiwa uthiteni ke sibanibanyana bosibanibanyana nazibanibanyana labathi abafuni lokho nazibanibanyana uthe bakhanze ithi wena wedwana nje hayi ngobe kude lokubonile labo ngakhuluma ngako hayi ngobe kude labo kubonile labo ngakugceka ukubonile wakusho ngekhathe enhlitweni yakho leni ngoba uyathi ithi ngenzile la eMendvweni kuyabeketela eMendvweni kamkhathali uMendvu uyancengwa athini eMaswati nakathi uMendvu uyancengwa yasho ukuthi mntwanami ukhona lapho khona eMendvweni bakwentela khona bulima babethi hlakaniphi endweni loyibona ukuthi bulima awubuthi kwamata ukuthi mina bangiqoshanga kithi uyahlala uhlalele kuthini uMendvu uyancengwa ngalesi sikhathi mntwanami uve ukhanze bakhuluma kabi ngendvodza yakho bakhulume indvo leliqiniso futhi lelo yathi kona ukuthi iqiniso kana indvo nayo labayikhulumako ngeke bese uyahashatela nje uyakuyo uyayibuta ukuthi ngive bathi ngawe ngalokuthi uMendvu uyancengwa uvala la uvule la uMendvu uyancengwa akusho ukuthi nasithi uMendvu uyancengwa sisho ukuthi uyancenga nje usale uncenga nalokungekho sisho ukuthini sisho ukuthi uyekela letinye tintfo lotibona ukuthi lokho ngifanele ngiyakhuluma ngako uthi angikuyekele ngikwedlulise hayi ngobe kude le ngakhuluma ngako angikuyekele ngikwedlulise njengaloko ukuthi ngiva ngazi ukuthi nangitakukhuluma ngitabe ngikhuluma ngibanga umlomo ngelide angibinze ngiyobona silokubinza ngeke ungiside yini uMendvu uyancenga yancengwa uMendvu ngalesinye isikhathi dzadzewethu uncenge uMendvu so uvile ukuthi indodza yakho seyakhile lapha ngisho yakhelela omunye yithi ngahola yambi yokwakha lapha ubuye ngala ide ngisho senti uthi uyambona nalo sisile makhele ukhanze ukuthi walenga kini yimbasha emajaha lenga kini uMendvu uyancengwa ungahashadeli netidwaba uthi ngiyakhona ndake ngive ngiyakhona ngilanze amabhidozi mina uthini uthi uyathi kutangisida ke nyalo kuthi ngivale la ngivale nalamathanga ami ngivule la ngihlalele labantu babami lengibadeleleni ngoba kunasikhukukati lesitawufike sihlale etikwe emantshwele yalesinye ngoba uMendvu uyancengwa eMaswati nakathi uMendvu uyancengwa bekakhuluma inkulumo lejulile uyancengwa uMendvu uncenga certificate lenga elibonzeni
indvodza ide ngisho sinye ubone ukuthi iphuma nemali ithi yokwenda ukuthi ingakwenti uhlale phansi ubuke lenye liqhinga ukuthi ngingenda njani ke nyalo ukuze esandleni sakhe kunganoba nale mali ukuze sitokhona kuba nelutho lakhaya leni ngoba umendvo uyancipha ngalamanye amagama kuyo yonke lenkulumo lesikhuluma kwesithini akekho umuntu lodala namhla kwathi kusasa wabe asadla lipalisha kusasa sothunya esitolo uyakhula simbeketelele akhule nangu umnyaka sesikuwo umendvo uyancema sinenhlangothi letinyenti tembili lekufuna ukuthi saconze lo gama le uyancengwa umendvo uncenga ngakuphi wena uyaconza yini ukuthi umendvo uyancengwa nobe wena ungiloluhlobo loluthi mina ngimi ngeke ungitshele lutho siyaconza yini ukuthi umendvo uyancengwa akusilula kuncenga umendvo ngoba na ulibuka leligama nje lilodvana ulikhaza nakuthiwa umendvo siyawuncenga kusho ukuthini kusho ukuthi wenta tintfo lewungafisi kudenta ngalokuthi uyancenga ngincengile ngihluphekile ngiko ngenta letintfo leni ngoba ngiyancenga nanga umendvo akusilula lokho yona mbambake lenkulumo ithini ithi umendvo uyancengwa lekusho ukuthini lekusho ukuthi tikhona intimo lotawendlula kuto le ngekuhlakanipha kwakho bekungaba khona labo ngakusho kepha ngendalo ekuhlakanipha kwakho hlukanisa ungasho lutho abanye baze bathi kwadwala akadwali lo muntu ayikho phela indvo lemnanzi kwendlula kokuthi uthi uhleti nemuntu noma nisekhaya bawususe lo msindo ubinze nje asukeleke lo mnya aqonze kuwe akubude akhulume nawe aphakame ayeletulu ubinze nje ubinze futhi ngazuthi soyalaya nalokubinza ubinza ngazuthi nalokubinza ngazuthi uyabhadala lokusibinza mendo uyancenga angeke uthi isole ngekubinza kepha tisola ngemagama lo wakhulumile ngoba njalo ngasonke isikhathi emagama leso wakhulumako ikakhulu kathi naswakhuluma sifatile alimata emaswati ngebuqotho bawo athi uyancengwa umendvo uyancengwa asikhumbutane lamagama asibiyele emuva la ukhona nawe uthi bude nebantwa bakho sukela kunange lokuncane uyadini ukuthi umendvo uyancengwa uyadini ukuthi ukusho ukuthini lokho kutehlisa ungathi khukhumeti nobe ngabe lempilo seyibita ukuthi usaluthi khukhumeta kufuna kulahlekelwa ngekuthi utokhona kokuthi kusitakale umuntu utsite lelo umuntu utsite lofuna ukuthi asitakale egcineni ngumuntu losilima noma ngumuntu losihlakaniphi lesingayindzawo umendvo uyancengwa ngiyabonga.